Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Večeras pripremam jednu izuzetnu salatu, ono što mi često jedemo i jako volimo. Vrlo lagana, salata je od tjestenine sa puno dodataka. Možete nešto dodati, nešto izbaciti, zavisi šta volite, ili pridodati nešto novo. Pa da vidimo šta nam je potrebno. Prije svega treba nam tjestenina koju ćemo da skuhamo. Znači ne treba biti skroz kuhana nego al dente. Vidjet ćete, znate kako se kuha. Dakle imamo kukuruz, grah, majonezu, kisele krastavce, kiselu pavlaku, tvrdo kuhana jaja i rendani tvrdi sir. Dakle idemo prvo skuhati makarone pa ćemo onda sve fino da sastavimo i da uživamo. Kuhaj i peci. Dragi moji, tjestenina je skuhana, iscijedila vodu i oprala hladnom vodom, što uvijek radim kad kuham tjesteninu. Eto, ne znam da li vam to šta znači, svako ima svoj sistem, ja dakle obavezno isperim hladnom vodom. Sada ću da dodajem sastojke, u međuvremenu, znači dok se kuhalo, ja sam malo usitnila ove kisele krastavce, pa evo kad su već tu da njih dodam prve. Pa ću dodati ovu kiselu pavlaku. Vrhnje, mileram, kako hoćete. Hajmo redom. Evo sir. Valjda ću ovo moći izmiješati ovo izdjelo. Ako ne bude, vadit ću u drugu. Grahonja. Legenda. Kukuruz. Najčešće stavljam i salamu, ali ovaj put nema, ne može. Recimo da je ovo neka lakša varijanta, sem ove majoneze, hajde. Ona nam malo kvari prosjek. Malo ću posoliti, vrlo malo. I narezat ću jaja. Opa. Baš su tvrdo kuhana, čim ovako prolazi nož, to sve ofrlje, što bi rekli. Dakle, mjere nema, kako sam rekla. Jedina mjera ovdje su mi, evo, ova jaja i paklo makarona. To je nekih, ja mislim da je 400 grama u kesi. Ostalo je sve odokativna metoda. Eto, i sad ovo sve fino izmiješamo i ja odo da jedem. Eto, dragi moji, još jedan brzinski i lagani video je gotov. Ovo je dakle moja večera, omiljena večera u mojoj kući, mojih dragih momaka i mene. Vrlo lako se sprema, izdašna je, ima puno. Naravno da ćete količine prilagoditi svojim potrebama. Isto tako ćete i ukus prilagoditi, neko ne voli majonezu, neko ne voli krastavce, grah, tako tamo vamo. Ko šta hoće neka stavi. Uglavnom to je neka okvirna forma. Dakle, tjestenina, kuhana jaja, kisela pavlaka, tu jest vrhnje, kako hoćete. To je ono i kiseli krastavci, to vam je nezaobilazno. Sve ostalo, dakle, umjesto graha stavim salamu, umjesto salame pa nekad dimljena ona prsa, isto tako pileća ili pureća. Sve zavisi šta ko želi tog momenta. Eto, ja sam svoje završila, moja večera može da počne. Nadam se da vam se video svidjeo i lajkajte ukoliko jeste, prijavite se ukoliko to niste i gledamo se opet. Ćao! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.